Ikiganiro ubucukumbuzi kuri URTV 250. Menya byinshi mu byaranze isi dutuyemo. Menya benshi bakoze ibikorwa bitandukanye kuri isi bitangaje. Menya henshi hatangaje utaruzi ko hari hano ku isi. Ubuzima, ikoranabuhanga, amateka n'ubundi bushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Nta mpamvu yo gushidikanya rero, byose urabisanga mu kiganiro ubucukumbuzi. Ubucukumbuzi ni ikiganiro ugiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV 250, cyangwa ugasura website yacu wa3.urtv.fr. naho ujye kugezaho icyo kiganiro nitwa Esdras Nemeye. Urugwiro ni ikintu dukeneye mu mibereho ya buri munsi. Niyo mpamvu ugomba gukurikira radio ERTV FM urugwiro kugira ngo ubashe kugira urugwiro. ERTV FM urugwiro uyikurikira ukanda wa3.ERTV.FM. Tugira urugwiro. Birashoboka ko wigeze kumenya ibihugu binini n'ibito ku isi, ukamenya abantu b'ibihangange babayeho kurusha abandi ku isi, ndetse n'ibintu bitandukanye byihariye ku isi dutuyemo. Uribonera ifoto y'amazi asa nk'atuje, y'amazi ari ahantu rwose aterereye neza. Turi mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Kameruni, ku kiyaga Nyos. Ikiganiro n'ubucukumbuzi, ngende Andre Isaka. Aha rero niho dusanga ikiyaga kizwi ku izina rya Nyos nk'uko nari mbivuze. Ubwo hari ku itariki ya 21 Kanama mu 1986 iki kiyaga cyakoze ibidasanzwe. Uyu munsi niho ikiganiro ubucukumbuzi kuri URTV twerekeje mu mpeshyi yo mu 1986. Ugereranyije igihe byose byabereye, wasanga hashize iminsi ikabakaba mu 1394 ubwo mfashe mikoro ngo tuganire ku kiyaga cya Nyos. Wakibaza uko byari bimeze, ariko se ufite akanya cyo bugufi tuganire n'ubucukumbuzi. Wakibaza uko byagenze muri iri joro ryo ku 21 Kanama ubwo amakuba yatewe na Nyos yagwiririye abo mu nkuka z'iki kiyaga gito bingana bitya. Nibutse ko nigeze nkubwira neza Nyos uko ingana. Mwegeranya Nyos ingana kimwe cy'ibihumbi 2 by'ikiyaga cya Kivu, cyo gifite ubuso bwa kilometero kare 2700, naho Nyos ikaba ihagaze ku buso bungana na hegitari 158. Uburebure bwayo ni ibirometero 2 byonyine. Nyos iri ku butumburuke bwa metero 1091 mu bujyakuzimu. Iyo umanutse muri Nyos ugera kuri metero 260 zose uganiye hasi. Hibumbatiye amazi ari kuri volume ingana na 0.15 bya kilometero kibe. Ikiyaga cya Nyos ndibaza bamaze kumenya neza aho giherereye, ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kameruni. Ubwo uramutse ugereranyije n'u Rwanda wavuga ko kiwenda hafi aho ngaho za Rutsiro umanuka ujya ahahoze ari ku Kibuye. Iki kiganiro n'ubucukumbuzi kuri ERTV 150 cyangwa se ugikurikiranye kuri radio, ndukikugezaho ndi Andre Isaka. Ntujye kure, reka tubive imuzi tubive n'imuzingo. Iki kiyaga ni kiyaga nyabaki. Ikiyaga cya Nyos mu by'ukuri cyitwaga Lui, cyaje guhindurwa izina
maze kiza kumenyekana cyane nk'ikiyaga cya Nyosi. Nyosi ni izina ry'umudugudu uri iruhande rw'iki kiyaga. Ni ikiyaga kiri ku kirunga, kiri mu ntara y'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Cameroon. Nyosi iherereye kuri bwa butumburuke nakubwiye, ndagusubiriramo metero 1091 ahagana ku rubavu rw'ikirunga. Ikirunga kigaragara nk'ikitagifite ibyo kuruka, hafi y'umusozi wa Oku. Ni ku murongo w'ibirunga bifite ibirometero 1400. Uyu murongo w'ibirunga wa Cameroon uriho umusozi muremure mo Cameroon ifite ubutumburuke bwa metero 2495. Icyo gisagara cyo kirunga cyonyine kikiruka cyangwa se bavuga ngo kiracyari active mu rurimi rw'igifaransa. Iki kiyaga ni barage itarakozwe intoki z'abantu, babyita mu gifaransa barage naturelle, ikozwe n'amakuru abumbatiye ayo mazi nk'uko ubibona kuri aya mafoto agenda guca imbere. Reka tugaruke kuri rya joro ryo ku itariki 21 Kanama muri 1986 ku kiyaga cya Nyosi cyangwa se ikiyaga cya Louis mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Cameroon, cyahitanye abantu batari bake. Wakwibaza uko banganaga. Cyahitanye imbaga y'abantu bagera ku 1746 n'amatungo hafi 3000. Hari abana, hari abakuru, hari abagabo, ndetse ntikibagiwe igihumeka cyose ikimera n'inyamaswa. Iki kirunga cyatumye habaho gusohoka kwa toni ziri hagati ya toni 100 na toni 300 za dioxide de carbone. Igicu cya gazi cyabanje kuzamuka kigera ku birometero hafi 100 mu isaha mbere yo kugwa, kuko icyo gicu cya gazi cyari kiremereye kuruta undi mwuka. Umwuka wa dioxide de carbone wamiramije umwuka mwiza uhumekwa. Ibyo byatumye ibinyabuzima byose byari bikeneye guhumeka umwuka mwiza bitawubona. Wakibaza uko byagenze. Abantu n'inyamaswa n'ibimera mu birometero bisaga 25 bikikije ikiyaga cya Nyosi bahitanywe no kubura umwuka mwiza. Icyateye ibyo bizazane bya gazi na n'ubu ntikiramenyekana. Ikiri ukuri nuko abantu basaga 1700 bahasize ubuzima. Icyo bamwe mu mahanga bakunze gutunga urutoki ni ikibazo gishobora kuba cyarabaye aho amazi yabahura n'ubutaka. Gusa andi masoko y'amakuru avuga ko hashobora kuba harabayeho kuruka kw'ikirunga gusanzwe ndetse mu buryo bworoheje. Iyo ngiyo hasi mu nda ya Nyosi muri iryo joro ryo kwa 21 Kanama mu 1986. Abandi bashakashatsi bavuze yuko haba harabaho deséquilibre thermique y'amazi ya Nyosi yaba yaratewe n'amazi y'imvura yivanze n'ay'ikiyaga nubwo hari mu gihe cy'impeshyi. Kwa kundi rero nguhire mu nzu nta hadapfunda imitwe, hari n'abandi bagerageje guhuza iki kibazo n'umutingito w'isi ngo warabayeho mu ndiba y'ikiyaga. Gusa nta muntu n'umwe wigeze yemeza ko yumvise uwo mutingito. Mu bantu basigaye badahitanywe n'iyo gazi ndetse n'abari bari hafi gato yaho yagarukiye, ni kuvuga nko mu birometero 30 uvuye kuri Nyosi. Muri ubusesenguzi bwageragejwe bwose nubwo ntabwo kuri kuruta ukundi, ikiri ukuri nuko Nyosi iteretse ku mashigabira gazi iteye ubwoba. Ibi bikaba ari nako bimeze kuri Kivu nayo iri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibi biyaga byombi ntibishyikije amazi yabyo ku ndiba haba na busa.
ahubwo yaba Nyusi yaba na Kivu, bamwe muri mwe mwatembereye hejuru mukaba mukurikiranye IRTV amagingo nk'aya. Ibyo biyaga uko byitereye ni ibiyaga biteretse ku mashyiga abiri ya gazi karundura. Amazi yabyo si yo ari mu ndiba yonyine, mbese ni amazi ateretse kuri gazi. Kukaba rero ariko gutera kubira kw'iyi gazi igizwe cyane cyane na gaze ya hydrogene na soufre. Iyo ngiyo hasi yagera hejuru igakora amarorerwa. Uku kuba indiba y'ikiyaga igizwe na gazi hasi, amazi akaba yiyera hejuru yayo, ni akaga umuntu ataba akwiriye kurebera gutyo gusa. Igihe iyo gazi ibaye nyinshi ikabyiga amazi kugeza ibonye akanya gato isohokeramo, ikora amahano. Reka twongere dusubire Nyusi kuri ya tariki ya 21 z'ukwezi kwa munani mu 1986. Abahanga bahamije ko ngo haba harazamutse gusa metero kibe 1.2. Ibaze hazamutse inshuro 10 za metero kibe 1.2, no kuvuga metero kibe 12. Ntabwo ingaruka za gazi za kikuba inshuro 12 gusa, aka kaga kakikuba inshuro zibarirwa mu binye 10 bitari bike. Mu mukamuko wa gazi yakuze amabi mu nkuka za Nyusi ngo basanze amazi yabaye umutuku, kandi ubusanzwe amazi y'ikiyaga yari hamwe ubona afite ibara ry'ubururu. Uretse nuko gutukura, abahanga babashije kugera kuri Nyusi gazi maze gukamuka basanze ku nkombe aho amazi yageraga mbere y'itariki ya 21 z'ukwezi kwa munani mu 1986 yagabanutseho metero imwe yose. Ibimera byaba ari biciriritse, byaba ari ibiti kabombo, ngo nabyo amababi yabyo yari yahindutse ukundi. Wakibaza uko byaje kugenda, ese leta yabifashe ite? Ese icyo gikorwa cyabaye giti kugira ngo ikiyaga kibasira abantu bigeze ahangaha? Ishyano nk'iri ryaguye mu buhe buryo? N'ubucukumbuzi. Ubwo ikirere cya Nyusi cyazabenywaga na gaze yatumbagiye kugera kuri 1/10 cya kilometero mu kirere, igasakara ku murambararo w'ibirometero 50, no kuvuga ku karambararo k'ibirometero 25 uvuye ku kiyaga cya Nyusi. Abari aho ngaho bose bahumetse umwuka wa carbone. Mu bisanzwe uyu mwuka nta kintu utwaye, uwo bita CO2 mu rurimi rw'igifaransa. Ariko iyo ubaye mwinshi ukazabiranya umwuka wa oxygene ukaba mukeya, bitera iyo oxygene kubura mu maraso, maze wari ukeneye guhumeka oxygene akahasiga ubuzima. Abo batuye ku nkuka z'inkengero za Nyusi bahasize ubuzima barenga 1746. Gusa hari abavuga ko baba bagera mu 1986. Muri abo bapfuye abagabo, abagore, abana, abasore n'inkumi. Muri bo 1200 nabo muri ako gace gakikije icyo kiyaga ka Nyusi, ari nako ikiyaga gikuraho izina. Abandi barenga 500 bari abaturage bo mu bindi byaro nko mu Cyaca, Suguma na Fanga. Iyi gazi byavuzwe ko hari aho yagiye igera ku karambararo kagera ku birometero 27 uvuye ku nkombe za Nyusi, kuko hari aho bagiye basanga abantu bitabye Imana bari kuri izo kilometero 27. Amatungo yaba maremare n'amagufi, udukoko dutoya n'utunini, byose byaratikiye. Habaruwe amatungo 3000. Ibiti byahinduye ibara bisa n'ibitagifite ubuzima. Abantu 174 bajyanywe kwa muganga.
bahumeka insigane, bababara cyane mu myanya y'ubuhumekero ndetse banakorora. Bamwe bavanyeho kuba paralize n'izindi ngaruka zitandukanye. Abantu basaga 2434 bose barahungishijwe barimurwa vuba cyane bajyanwa ahandi hitaruye icyo kiyaga. Abarokoze icyo kiza bakihutanwa ku bitaro bikuru by'Yaounde byemejwe ko bari bahumetse gazi y'urusobe rwa hydrogene na soufre. Ngibyo byo ntandaro yo gukorora, kubabara mu maso no kwibasirwa muri rusange kw'inzira y'ubuhumekero. Ubuhamya bw'umwe mu bajyanwe ku bitaro maze akaza kurokoka bwiyumvire nawe. Sinabashaga kuvuga, nari natakaje ubwenge, sinabashaga gufungura umunwa kuko numvaga ahantu hose ari umwuka utameze neza. Numvise umukobwa wanjye ahumeka nk'ufite ikibazo mu buryo budasanzwe, maze ubwo negeraga uburiri bwe nahise ngwa hasi. Nagumyeho kugeza saa 3 za mu gitondo, kugeza ubwo inshuti yanjye yaje gukomanga ku rugi. Natangajwe no kubona ipantaro yanjye yari isanzwe ari umutuku, nabonye imeze nk'iriho ibibara bisa n'ibara ry'ubuki. Nabonye ibintu ku mubiri wanjye, amaboko yanjye yariho ibikomere. Ntabwo namenye rwose aho ibyo bikomere byavuye. Nafunguye urugi, nshatse kuvuga ijwi ryanga gusohoka. Umukobwa wanjye we yari yapfuye, ariko sinabyemeye. Nongeye kujya ku buriri bwe ntekereza ko yabasinziriye. Nanjye namuryamye iruhande ngeza saa 10:30. Nabashije kubona akabaraga njya mu baturanyi banjye, nsanga bose bapfuye. Nahise ntekereza kujya abavandimwe banjye batuye mu gace kitwa Wumu. Nafashe moto yanjye, ya nshuti yanjye turajyana kuko nabo ababyeyi be bari bapfuye. Turimo tugenda twanyuze muri ka gace ka Nyos. Twabonye ko nta muntu n'umwe wabashije kurokoka ko kaga. Ngeze aho Wumu nananiwe kugenda, nanirwa kuvuga, umubiri wanjye wacitse intege cyane. Ukumviye ikiganiro gucukumbuzi nonaha ushobora kubaza uti aha yemwe Nyosi iracyatuwe. Ndavuga Nyosi nk'umudugudu kuko ikiyaga cya Nyosi gikurira izina ku mudugudu uri hafi aho ngaho. Byagenze bite? Leta ya Kanombe yabyitwaye bite? Isi yose yararebereye. Nyuma y'icyo kiza hakozwe ubushakashatsi bunyuranye, hafatwa n'ingamba zisa nk'izifatika kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho. Hemejwe ingamba zatumye iyi gaze itazongera kugarika ingogo. Mu mwaka wa 2001 hashyizweho amatiyo yo kugabanya gazi mu kiyaga, nka kwa kunda bikoreza b'inzoga mu majerekani babigenza iyo babona inzoga bikoreye zishobora kumena icyo bazikorereyemo. Ibyo byarakozwe, byabaye nko guha Nyosi uruhumekero izajya inyuzamo gazi yayo imaze kuba nyinshi. Haciye iminsi itari mikeya ibyo ngibyo bimaze gukorwa, iminsi igera mu 3650 gusa, imyaka 10. Babona yuko bidahagije gukoresha itiyo imwe yonyine, nuko hongerwamo izindi tiyo ebyiri mu mwaka wa 2011. Iki kibazo nticyahariwe Kameruni gusa, ahubwo abashakashatsi b'imihanda yose barahuruye ndetse barakubita baruzura. Bahigiye bukware ibindi biyaga byose byaba bifite ikibazo nk'iki ngiki cya Nyosi gicaye hejuru ya gazi bira. Hatahuwe ibindi biyaga 2, nuko bibaye ibiyaga 3 kuri isi ya Rurema byicariye hejuru y'agatogota. Ibyo biyaga bikaba ari Nyosi yari yamaze kwigaragaza na Kivu abatari bake mwese muzi, kandi nkwibutse ko iyi Kivu
ifite byinshi bitandukanye ihuriyeho na Nyos. Aha ndagira ngo uhite umenya ko ikiyaga cya Kivu giteretse hejuru ya gaze ikubye inshuro 300 amazi ya Nyos, kuko Ikivu ari kinini ku buryo kugira ngo Nyos ingane n'Ikivu byagusaba kwegeranya za Nyos 2000. Ikindi kiyaga cya gatatu ni Mununi, nayo iri mu burengerazuba bwa Kameruni. Mununi nayo mu 1984 yari yagize ikikora nubwo batari babyitayeho. Gazi yayo yacitse amazi ayibundikiriye iza hejuru. Hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, naho mu mwaka wa 1984 nkuko narabikubwiye. Cyabaye kiza kitari gikabije kuri iyo tariki, kuko Moni yatakaje gazi itaragize ibyo yangiza nkuko Nyos yabikoze. Uretse kuba ibiyaga byose biri mu burengerazuba, binahuriye kuba gazi yabyo ifitanye isano n'ibirunga bya bugufi. Niba uturiye kimwe muri ibi ibiyaga cyangwa se uherereye hafi y'ahari ibiyaga bifitanye isano n'ibirunga, uraryo rimenge. Amarorerwa yiruka ry'ibirunga ntashira mu kuruka kwabyo gusa, nakagaruka. Ikiganiro ubucukumbuzi kuri URTV 250. Menya byinshi mu byaranze isi dutuyemo. Menya benshi bakoze ibikorwa bitandukanye kuri isi bitangaje. Menya henshi hatangaje utaruzi ko hari hano ku isi. Ubuzima, ikoranabuhanga, amateka n'ubundi bushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Nta mpamvu yo gushidikanya rero, byose urabisanga mu kiganiro ubucukumbuzi. Ubucukumbuzi ni ikiganiro ugiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV 250, cyangwa ugasura website yacu wa3.urtv.fr. naho ujye kugezaho icyo kiganiro nitwa Esdras Nemeye.